ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی چواردەی ئایاری تورکیا بەڕێوەچوونی خولی دووەمی هەڵبژاردن لەو وڵاتە و پەیام و لێدوانەکانی کاندیدانی سەرۆکۆمار هەردێکا لە ئەردۆغان و کلدار ئۆغڵۆم دەکەینە تەوەری دووەمی بەرنامەکە بۆ ئەمە بەسەم ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی سکایپەوە لە ئامەد گفتوگۆ ئەەکەین لەگەڵ بەڕێز نوسرەتین ماچین ئەندام پەرلەمانی تورکیا. بەڕێز نوسرەتین سڵاوت لێبێت، سپاس بۆ ئامادەبوونت. سەرەتا ئەمەوێ باس لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی چواردەی ئایار بکەین و ئەزمموی نوێی هەڵبژاردن خولی دووەمی هەڵبژاردن لە تورکیا تێڕوانینی ئێوە چێ بۆ ئەوە؟ Ez ê spasiya xwe ji weşanê were dikim û şopandarê were dikim. Hilbijartina ku çardeyê gulanê li Tirkiyeyê de hate avakirin. Ev hilbijartin raya giştî de di ewka vicdana gel de gormin tu rawatiya wî nemaye, tu baweriya wî hilbijartinê nemaye. Ji bo wî em bêjin tura duyemîn zî çêbe kîjan alî ser bikeve zî gormin ev hilbijartin ewka xwe nabaroka awî vala bû rawa nîne gel ew ê baweriya wî çê nebe ji desîlatdariya nû re baweriya wî çê nebe. Yani ji gel ev piştgirî negire wekî bi leyîstik wekî bi komplo em bêjin hilbijartinan da pêk tên raya giştî tev zane ku wekî em bêjin Partiya Çepên Hakes dengê wî pirîkî ciyan em bêjin dengê me ji ew kira nivîsandine ji MHP re nivîsandine hinkî ciyan wekî yenîden Refah Partî re nivîsandine û ji xwe hênazî îtiraz li pirîkî bajaran heye û wekî em bêjin koordinasyona hilbijartina Partiya Çepûkes navenda Enqerê de zî em bêjin heval di vî pêvejoyê de takip dikin lê ew pasa pirsgirêkê Tirkiye hebû wekî em bêjin siyasî, aborî, civakî, hiqûqî pir alî pirsgirêk wî civakê hebû ser de zî ev hilbijartin jî bû pirsgirêk em bêjin gor min ez bêjim wekî Kiliçdaroglu zî serkeve wekî Recep Tayyip Erdogan zî serkeve tu mehna wî tune ev dema ku bîr û baweriya gel ji desîlatdara nemîne ew hilbijartin ew kawî nîne rewan nîne ji bo wî بەڕێز نوسرەتین دیارە دوای ئەوەی کە کاندیدەکان کەسیان نایانتوانی دەنگی پێویست و لە 150 زیاتر بەدەست بێنن سەرۆکۆماری ئەو وڵاتە دیاری نەکرا گەیشتە ئەوەی کا خولی دووەم بەڕێوە بچێت وەکو تاقیکردنەوەیەک بوو بۆ کاندیدەکان ئێستا ئەنجامی هەڵبژاردنەکە هەڵبژاردننی یەکەم هەڵبژاردننی چواردەی ئایار سەرکەوتن بۆ ئەردۆغان وەکو خۆی کە باسی ئەکات بە سەرکەوتن ناوی ئەبات یاخود شکست بۆ ئەردۆغان لە دوای دوو دێ لە حکومڕانی کە بەم شێوەیە ڕکابەری دەکرێت. Şimdi seçim ji bo ki hilbijartin da hîle û dolap zêde çêbûn bi rastî zî dengê serokkomarê Recep Tayyip Erdogan çend deng sandiye ji sadî çend wî girtiye sadî çend Kiliçdaroglu Kemal Kiliçdaroglu girtiye nezerale wekî dewlet navenda eyar da vî hilbijartinê ev xwestin ku herin tura duyemîn ev tura duyemîn do alî ew kevî henin yek em bêjin devlet
دخوازه کو وکی مثلا کرد دا امیجن مثلا çare seriya Kurd Kurdistan'da da Kılıçdaroğlu go emevi mesele parlamentoya da bağlı. Jibo ki ev mijare parlamentoya da bana mijara parlamentoyu kastın ökeki bidin Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ser nekeve em bejin bi ser bikevezi vekti Sinan Oğan ana بەڕێز نووسرەدین هەردوو کاندیدانی سەرەکی بۆ سەرۆکۆماری تورکیا کڵدار ئۆغڵۆ و ئەردۆغان و لێدوانەکانیان پەیامەکانیان لە دوای ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی چواردەی ئایار چڕ کردوتەوانێ و هەردوولا باس لەوە دەکەن کە سەرکەوتنەکانیان ئەگوازنەوە بۆ خولی دووەمی هەڵبژاردنەکان بە شێوەیەکی گەورەتر خولی دووەمی هەڵبژاردنەکان چ کاریگەریەکی لەسەر ئەنجامەکان ئەبێت چی ئەگۆڕێت لە ئەنجامەکان tura duyemin da ez şenazi bavarım ku ev Kemal Kılıçdaroğlu serkeve leş voki serkeve debi ku denk ganda hilet tünebe elbijatene da hilet tünebe dema ku hile hebe yani debi ku Kılıçdaroğlu onda bike biser sandığı le gormen Brastiya Civakya'da Kılıçdaroğlu beden yokuz hareket diye. Le jiboki Türkiye'de hemmu sazi devleti ve ki sazi AKP tenkabatandın ve ki embejin vali, kaymakam, savcı hemmu sazi devleti de o ki hizmette AKP'danın. بەڕێز نووسرەدین بەڕێز نووسرەدین لە دەستدانی ئەو ژمارە زۆرەی دەنگەکان بەراورد بە خولەکانی پێشوو واتە لە دەستدانی ئەو ژمارە زۆرەی دەنگدەران کە لە خولەکانی پێشوودا ئەردۆغان بەدەستێناوە بۆ هۆی سەرکەوتنی تۆمار کردبوو ئەمە کاریگەری ئەبێت لەسەر ئەو کەسانی کە بۆ ئەم خولەلایەنگری ئەردۆغان بوو دەنگیان بە ئەردۆغان داوە و لە هەمان لایەوە لە هەمان کاتدا کاریگەری ئەبێت بۆ ئەو کەسانی کە دەنگیان با کڵدار ئۆغڵۆ نەدابوو بە پێی ئەوەی کە ژمارەی زۆر دەنگی کۆ کرد بۆ ڕکابەرەکەی زۆر نزیک بوو لە ئەردۆغان Evet bandor serçeke yani embejin veki Ali Grevi evet her izlede konsolide bin. Yani me nizik serkeptini denksen diye juboki embejin çelune pinci sende yekuniv embejin jera pevisti heye evet her izlede Ali Grevi embejin hezen hem Ali Navnetevda hem nav Türkiye'de evki dokazın veki Erdoğan carekidin ser bikeve ev pişkiriya xo her izlede bikin. Başa. Barış Nusrettin. Jatin ev pir ev derbaz be embejin Bale. Barış Nusrettin. Erdoğan diğer heşta le desalata. Atmosferdeki germ da ev derbaz ve Ali evka namzetanda. Le Ali Civake'da Bavariya Civake hilbijartine nema sarbune ki çebuye jibovi her du alizi dokazın Ali gire xo konsolide bikin ez bi Bavari dame Ali gire Kılıçdaroğlu zi embejin evzi ev konsolide bibin le emcame bahavra bibinin le hilbijartine Türkiye ravatiya xo bu 8 sal هۆلێ ڕابە ینی نەڕەوان. بەڵێ بەڕێز نووسرەتین دیارە هێشتا ئەردۆغان لە دەسەڵاتە ئەو ئەتوانێت هەموو هێزێکی دەوڵەت بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکار بێنە دووە کاریگەری هەبێت لە خولی دووەمی هەڵبژاردنەکان دوای ئەوەی کە ئەو ژمارە زۆرەی دەنگانی لەدەستدا دوای ئەوەی کە ئەو ئەنجامی هەڵبژاردننی بینی لە خولی یەکەم
ew hunda bike ev Türkiye'de ji weziran bigire ji bürokrasî bigire em bêjin askeriye û ewlehiya polîs hemû da ev ê guhartin çêbe lê pir zêde guhartinekî mezin ew ê çê nebe ew ê hêdî hêdî çêbe ji bo kî 21 sale saziyan girtiye destê xwe û van saziyan hetanî ji AKP werin paqijkirin jera dem pêwîste ez ji we re mînakî bidim wekî em bêjin TOİK em jera dibêjin dema ku enflasyon hesab dike yani bi reqaman vekirî dileyze em bêjin enflasyon ew saziyên ser bi xwe dibin Tirkiyeyê enflasyon sadî 106 e lê TOİK saziya Erdoğan e ew jî dibêje sadî 85 e ev çawa dibe zer li wê de nîzekê 85 xebatkaran ji maaşê wan didize yani vekirî dize debara em bêjin karkeran karmendan teqawutan cotkaran pir zor e û îro do em bêjin bütçe Türkiye'de di çar meyanda 382 milyar û 400 hezar okta vekirî da بەڵێ بەڕێز نوسرەدین ماچین ئەندام پەرلەمانی تورکیا جارێکتر سوپاس بۆ تۆ کە لەم گەشتە لەگەڵمان ئامادە بوویت